what I know about Slovenians. You're nice. You are very good looking. You don't talk to me. Nobody talks. Different? Slovenci vem to, da ste prijazni, da ste lepi in da nihče ne govori z menoj. Spoštovano občinstvo, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz se bom danes z avtorico, s gospo Susan Elizabeth Phillips, pogovarjala v slovenščini in v angleščini. Sproti bom tudi pogovor prevajala. Z avtorico si zelo želiva, da če bi vas karkoli zanimalo, da čim prej dvignete roke in začnete govoriti. I said that they're welcome to raise their hands as soon as possible. They won't. They won't. Pravi, da ne boste. Vprašanje lahko postavite v slovenščini ali v angleščini, kakorkoli želite. We'll start with reading with that. All right. But I'll tell us first 2 sentences about it. First, tell them what question you asked me first today. Torej, povedati vam moramo, katero vprašanje smo gospe prvo postavili. Dopoldne je bila že v konzorciju, ker je imela tiskovno konferenco in smo vprašali, kaj je prva stvar, ki jo naredi vsako jutro, ko se zbudi. So what is the first thing that you do every morning? How would you answer if somebody asked you what is the first thing you do every morning? Torej, kaj bi sami rekli? Toilet. Toilet. Yeah!